Yes, nizere ko mumeze neza kandi muguwe neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye mu mpande enye z'isi. Aho amakuru meza tubazaniye nuko iyi kipe ya APR FC noneho yakajije umurego nyuma y'uko umutoza Darko Novic asabye imbabazi ku bakunzi b'ikipe ya APR FC. Aho mu Rwanda haje kuba ibirori bikomeye cyane ku ngabo z'igihugu RDF, aho hagaragaye akarasisi haba ku ndege za kajugujugu, ku baperezida ndetse no ku bapolisi, aho byari ibyishimo ku bafana ndetse no ku bakunzi b'u Rwanda, aho u Rwanda rwerekanye imbaraga rufite ndetse n'ubushobozi ko rukomeye cyane, dore ko n'abakomando bari bahasesekaye igitaraganya. N'ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru ibiri kubera mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Mudushyigikira mukanda subscribe, like, share and comment, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo tubane nawe byiteka mu makuru yose, ndetse kandi amakuru yose ari update abashe kukugeraho 5 kwa 5. Ngaya amakuru akomeye cyane mu kipe ya APR FC. Umutoza ubwo yasabye imbabazi abakunzi ba APR FC, yahisemo gufata umwanzuro ukomeye cyane, avuga ko atazongera na rimwe kwima buri mukinnyi wese umwanya kugira ngo yigaragaze mu kibuga, anari yo ntandaro iri gutera ibi bibazo byo gutuma iyi kipe ya APR FC, tuzi ko ari ikipe ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bikaba biri kurangira udukipe two hasi turi kuyisuzugura tukayitesha agaciro. Rukumva ko rero iyo intare isinziye amasazi ayikiniraho, ariko iyo ibyutse ikikora n'akazi kayo. Urukumva ko rero iyi kipe yacu nayo irabyutse, gusinzira ibitotsi byarangiye, ahubwo igiye guhaguruka kugira ngo yerekane ko nubwo abantu babonaga ko yasinziye ibyutse. Uyu mutoza kandi yavuze yuko ibibazo byose byagaragaye mu bihe bitandukanye, abiseguyeho abasaba imbabazi ko bigiye gukemuka igitaraganya, kuko byongeye gusubira kabara akamenyero. Sinzi ko chairman wa APR FC yamwihanganira Richard Karasira, kuko amafaranga tuba twashoyemo kugira ngo iyi kipe yacu igere ku rwego rwo hejuru n'akayabo k'amamiliyari. Kuba rero yatsindwa kiba ari igisebo kibonetse mu kipe yacu, kigateza impagarara muri rusange. Niyo mpamvu rero umwanzuro dufashe nuko iyi kipe ya APR FC igiye kujaja ikoresha abakinyi bose, haba abo yaguze, dore ko yaguze abakinyi b'ibyamamare, abakinyi bazi gukina neza, ariko sinzi impamvu iyi kipe yacu iri gutsindwa, kandi tuzi ko ikipe yacu ikomeye cyane, tuyizeye kuri 5/5. Amakuru rero ubungubu ari gucaracara nuko mu banyarwanda ibyishimo byabarenze. Perezida Paul Kagame akimara kurahira rwose, abanyarwanda bahise bamukomera amashyi, barayakoma rwose, barishima, baranezerwa, ku buryo Perezida Paul Kagame byamurenze nawe akongera akamwenyura rwose, yishimiye abanyarwanda ku bwitabire bamugiriye baza mu birori byo kurahira kwe kuri manda ye ya 5.
n'Ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'ibiri kubera mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Mudushigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho umunsi.